Limbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na ingkam na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Imbagak ngawan kasta ngay naramit ko. Imbagak ano maabakak awan na sakit abakrang ko. Kabaliktad day tanging bagayo, madam. Natural. Apay kiti ngay bagak nagpaiso. Uray ko ma. No napatay yun ni Eloisa. Madam. Amom the world. Ada atap ko asaan nyo ngay paypaiso timang patay ko makadakwada. Katkas itinakunak. Kay kayat ko kumana tayo dahil apur ti kararwak. Madam. Agawid kan. Adawa ka katao. Kasapay kumata iso ti makaipatong paliti kayat ko ang mapasamak. Tawanan ti panamnamak kada kayo. Anya ti kahit yung asawan, madam. Sumapulak iti napagla na hired killer. Kaya't kumatay at tagos ni Eloisa. Sakbay ti eleksyon. Uray matay, madam. No iso ti mga bag iti eleksyon. Saan kayo matlang makatukaw? Anya? Ken sigurado. Kapoy tinapasamak nga ambos. Ad dapi migsa ti simpatya ti tao kadakwada ng drona kini Eloisa. Anya? Wen, madam. Kata mga numaitlog kain topay kapoy tineta. Kagura na kayo dagiti tao. Masirip na nga rod no pulos ngawan na bati apakabigbigan itikin na siya sino da hebe. Wan, anya, dagiti langin o sardalugan, nga ba dotek papadalugan? Nawan plate number da, awan may tuto tayo hebe. Sige, bye. At dan sungbati Police Provincial Director iti request ko. Manayunan dagiti may-assign na police personnel ditoy tapno malapdan dan yamanan nga insidente nga ambos. Ay. At dan tumot lang panagpulom doon niya kandida. Makarmakan tumot lang. No saan ka ngagsardang. Sigun iti doktor amang tamtaming kini Eloisa, makarwaran intun bigat. Ay ngam, saan nyo makasarita? Ta katurturog na launay. Okay lang. Sa anak mo't ngagbayag. Adakan ka no masaum to ngay mayag. Hanggang no saan? Okay lang kanya. Sige. Sir Jonas, pudno ka di. Tiyan niya. Ni kanod doon niya kandida. Ti atapon da nga da itilikudan tinapasamak apa ng panggap ti biyag da insan. Awan makunak iti dayta Sheila. No adda ebidensyada. Ti makunak. No mapanagnakan ang nagbasol. Nasken nga ikaro na. Ti dusa a may parbang akatukad ti nagbasulan na. Ti resulta ti survey lakit di kano ti kang runaan arason. No apay ang naaramid da ti kasjay. Tanasakit tinakam na. Kan di na maaklon nga abakan lang ti mamirmiraot idinto ta super baknang. Ay, saan ko apanunot ti panunot ni Mami? Ngam kasi tinakunag. Numapanagnakan ang nagbasol. Nasken amadusa, Sheila. Nakaturog itay ito niyan. Isuasaan ko ang nakasarita. Kasta ka de? Ano sana bali no awanin parikot iti kasasaad na. Binagaak lang arodan ni Mami. Ngam inaramid na lakta. Anya ti kayat masawan, Jonas? Ni Madam ti nang paambus ka da Eloisa? Awanan sa bali ito niyan. Talagang awansan iti simbang ti panunot na. Jonas? Ngam no adala ang mapasamak ka da Eloisa. Saan ko nga mo? No anya ti aramidag. Amangan no siya kon amismo ti mangipulong kadag iti pulis. Juan,
Ibagam lang naman ti kayat mo. Name your price. Basta sigurado ka may patungpal mo na dalos ti papaaramid ko ken ka. Wan, basta wan pa kay ramramanak no matiliw na ka. Saan na kay ramraman? Sige, orayat naman no ti kayat mo. Itid ko, uray man no. Basta mapatay mo ti tao akayat ko apatayam. Sige, bye. Sino ti kayat yung apatayon, mami? Oh, itay ka kadipay dita, Jonas. Please, mami. Saan kayo kung mga agbasol iti Diyos? Kastamot iti lintag ti tao. Anya? Uray saan nyo nga ibaga kanyak. Amok ani Iloy sa ti kayat yung apatayon ti kasarita yo. Oh, saan? Uray pe asino ti kunayo. Akayat yo amatay. Dakas ti panggap yo. Saan nyo kuman nga urayan? Asyak ti mga ibutaktak iti narugit nga aramid yo. Anya? Kasta ka din kadakis yo, mami. Pulos adyak patyan. Amay sa kayo gayamon ag kriminal. Anyak sasawam. Awan pa ipinatay ko. Awan nga agpaiso ti pinatay yo. Nga maiturid yo ti mang tangdan iti mang patay iti kayat yo apatayan. Ulitak, saan yun nga ituloy ti panggap yo? Saan nyo kuman nga urayan asyak ti mga ibulgar iti aramid yo? Salbag. San ko anadlaw nga dagkaya may tilikudak ni Jonas. Kat nangag na amin niya yung bagak iti kinasarita ka tao. Nagayumot ngamin, madam. Saan yung nga mo tagan kinsan kayo pa lang, ana titikra? Dawal. Mga minasamat ang panagtukyat ko ang mga ramay kadag iti paparamid yung kadagabi. Nang runa iti pumatay, iti tao ngawan basol na kanya. Amo ka nagbalin ka na takrot. Iso nagsapulak iti mga ipatungpal iti kayat ko. Ulitin nyo, ma'am. Timba kayo, madam. Masya ako natakrot ko na yun. Saan ka di? Akay bagbaga manuwabalin kat saan mo na kayat ti pumatay? Di ba isa ka natakrot? Kasta. Oh, apay ngay nasot mo tapartog mo. Oh, saan? Apay ngay paturong mo kanyak tapartog mo dawal. Ama ka na bakal... Talaga kalbita. Tapong mapanagnak ka. Asa nakatakrot? Saan? Dandani ako, Uncle. Kat kumay, matiliwmat na giti pasurot ti sa iron. Ay, kumaa. Ngam, impanamnama kanumat ni Mayor Solomon. Adi nasagdengan apa imbestigat ti amin. Ngam no siyak, nagsimple, Uncle. May sa ti mabalin ang mga ramid iti dayjay. Amaw, no asinaw ti atapang baraw. Kat uray siyak. Angam, narigat nga rod ti agito daw. No awan pa manaknak mo. Wen, ngam, di na mo. Ad-addan asaan akayat ti tao, gapo iti inaramid na. Ammo dalatang na iso, talmababak nga rod iti survey. Angam, makitan daw barok. Barang no saan ang mabaliktad ti resulta. Adayo na mapasamak dahi tangkel. Ado ti supporters tayo. Kan matadaan dang agsiim. Kasanaon, no agatang dang agpaisaw. Kat mapilitan dagiti butanday ang mga ibutos kan kwa na. Da mabutang da arisbakan da ni Doña Candida. Awan day ta, Uncle. Di pa'y kat nagadon apatayan da. No patayan dan to amin abinayadan da. Ituloy ulat na tiagatang iti butos. Da kayo, sawaran nyo dagiti nasulinak a barangay. Damagan nyo naman ti butantes, tunggal balay. Katikan nyo iti 5,000 tunggal butante. Awan parikot iti kwarta. Tinapatag mga bakak. Nalakan tulangan na sukatan dayta intun siya kunti mayor. Napatag kita. Makarwar ni madam, abisi mayor. Kalbasan na. Kas tanto ti mapasama kiti mayor. Kat automatic ni madam ti sumukata mayor. Pudno ti kuna ni Dawal. Iso asaan kayo masayangan kadagiti itedyo a kwarta kadagiti butante. Ewan madam.
Aramidan mi ti bilin nyo. Kita kumada sino ti botos da. Katay imbagak dawal. Nasken nga danayon na apamutbutan. Well, madam, matungpal ti kayat nyo. Aday baga ka na kayo. Nga may tinayto akong daway. Kaya't kung agbalin kayo, anapon no kanyak. Tita, mustawan. Nagdakkel din ni madam kada tayo kwarta. Ket ore kasanupay ti kadakkel ti tayo kwarta kada gitiputan ti kakadwa. Amo kadidan tumot lagi botos ni madam. Saan kami na kayat? Dokas na karod. Nasken na makibingay tayo. Tayo 5,000 ako na nang ited tayo tunggal butante. Ikatan tayo, kisayan tayo kakadwa. Ay, mayat tita, tawal. Kumano ti kisaya tayo. 3,000! Mayat, nakal taitan. Ken, maximum lang nga 5 tikan tayo tunggal balay. No inom da. 5 lang tikan tayo. Mabalig, sige. Yung balaga kayo ha. Oras ang naglik na ito ikan madam. Sino man ang mangibaga kang wala. Amo naman tan di mapasama kang wala. Hanya ka dito, marapit kang kuha na, boss. Pataya ka graman pamilya na. Ay, awan nag-traitor, boss. Nasayat. Sige. Rogyan tayo nga roden, titrabaho tayo. Pastawan. Operation Karada! Sigon itis piyagi ha. Nang rugitan, ngagatang iti botos. Anya nga ro ramidan tayo, papa. Agornungak pa'y dadadong ebidensya. Anyam, bayan tayo lang ida. Anya? Kakadwa tayo nagidya inikanda. Kenadan pagpakauna kamin say kadakwada. Mensahe? Wen, imbaga ngalan dati may ted kadakwada kwarta. Ngam, sanda nga ibotos ni Donya Candida tay smuggling kwenda yay. Kasananad da makay turod amang idanon kani Donya Candida. Awan, tatsyak ti patyon dagidya imunikiya. Mano kano ti ited da ka dagiti tao? 2,000 kano tunggal butante iti may sa pamilya. Ngem 5 lang ti may kan iti tunggal balay. Kaya't kasawan da ita. No lumabasan alima. No inam mo no pituda iti pamilya, saan na may kan iti sobra di 5? Wan, kasda nga ron. Agam, bayam daydan. Kumitabdamat iti kwarta ni Donya Candida. Uray kit nagtaod madlang iti illegal na pangwartaan ti daduma. No di man, dakdak kalapaset ti kinabaknag na. Anya? Saan ko nakita dadawala, Donya? Napanda nagkampanya senyorita. Ang bambanog dalaan. Ne, anya ti kayat mo asawang. Uray gabso unam iti kwarta dagiti tao. No saan da ka akayat nga ibutos. Awan maaramidam. Anya? Wen, awatan da. When no alaan da ti itad mo a kwarta. Talagamat akasapulan da. Ngam saan ko apat yan. Nga amin, anaikan kat ibutos da. Tinangtad kadakwada iti kwarta. Kasta nga ta? Panagkunak to niyan. Uray pa'y anyat aramidan ni mami. Saan ang makarwar? Patsyak pa'y lang nga uray awan kinabaknang ni Eloisa. Isulat ta ti kayat da. Nagsaya atan? Saan nga iti amin agundaway? Kat magatang ti amin abanag to niyan. Kalpasan nga aggastos iti dakkel ni madam kat maabak. Ay, anya nga ta ti aramidan na. Amangan no maatake. Wano mabagtit pa kitdi. Anya? Awagam ni Eloisa, Donya. Sikat yung mga ibagakan ko na. Ngagan nadlat ta tagpaggatibiyag na. Aya? Ay, sus! Ang mga nupalutputan na. Ay, mabuti nga. Siyak ti makaam mo. No agdamag ni Eloisa kan ka. No apay ana ibagam ti kasta. Ibagam asyak ti nang bilang kan ka. Anya? Tano siyak ti mga awag kan ko na. Amo ka di nagsumbatan.
Ay, sino kumatimang patay kan kwa na? Saan kan ngagdamag? Awaga mon, kat ibagam ti konak nga ibagam. Ita ka din? Wen, itan, sakbay nga dapay sa balimanan ama iwayat apan nakapanggap iti biyag na. Anya? Ay, Diyos ko! Yata tayo mapo! Saan mo kumamat abay-bay ang tikayam ko? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nito niyang dito yan. Siguro, madanagan matit nga pasama kanya. Hello, Tonyang? Kumusta ka, Kapsilor? Anyan, Eloisa ko nam kadilatan. Ay, kastoy friend. Kasi tiyapo, nasayaat mat. Ada akong dito'y balay. Sumrek ako nintong bigat. Kasta ka di? Wen, ngam sanak pa'y laang nga sumurot iti kampanya. Intun meeting di abang semilaang siguro. Kuha, friend. Aganat ka kuma. Kan pinaawagan nak ni Jonas, tada kayat na nga idanong. Iso ko mati umawag. Amo na asaan mo asumpatan ka no. Anya mananday ta, friend. Aganat ka kano, ta saan ta ka asardengan, aging ga iti saan ta ka amapatay. Anya? Anda ka no naala na nga impormasyon. No asin man day ta. Saan na ko man apatuluyan? Tamakarman tumatlaang. Panag ko na kat. Amo mo no asino, Eloisa. Tonyang, agyaman ak iti impormasyon. Sige, taibagak kada mayor sulungan. Sige, friend. Ngam sana ka mabuteng, friend. Uray, tadwala ang meeting ni. Ngam, masapul nga agparangak iti tao. Italak ko laangan iti Diyos ti amin. Sige, friend. Karaman ka iti kararag ko. Sige, bye. Bye, Tonyang. Talagang ay sakit na ti kayong ko. Nabak kayong dam. Siya nga pulo kadagiti. Siya nga pulo kat inam abarangay tinawarasan mi. Nasaya at nukasta. Kita at man na dapay laban tayo nga Eloisa. Ambisyosa ka talaga. Tunggal tao. Adabukod ng arapap, madam. Wan ngam na sobraan na. Gapo ta nag number 1 idi a councilor agbisi mayor radago sa. Panago na. Awan pa'y matsiguro ti kasta ko mang arapap na. Ngam kinumbinser da mayor sa luman. Mabit lang dawal. Nadakamat talang tinagad na isunday ti umawawag. Hello, Mayor. Kumusta, Donya Candida? Si kansamad ng di mga bakabi si Mayor. Tanagatang mo sa amin na botos na gidumil. Anya? Nagasad ka tasan kami amang ipilay di disqualification kontraken ka. Anya ka dit sasawam? Sanda ko man nga glino ko. Adon, di nakalap ming ebidensya kontraken ka. Manalmat kami nagititaom. Tasanda nga mo tinararamid na. Tauray, nagiti loyal ka na kami kat binunugan na di kwarta. Anya? At na documentation me. At apay video na dawal anang ngiyawat di kwarta. Awan na mo, kiti bagbag. Sanda ko man nga glino ko kuna agdo niya kandida. Aga mamutan. Narugit ka makitangatang. Ngam na sayat mo. Tawin na ra sa amin nga umili. Tapno makakitab na matiti kinabagnang mo. Tauray. Nagdaon mo lang iti kinadagas. Anya? Saan ka ngagmulagat dita? Sa nabalita na daras mula nga mapasubli ti gastos mo, tanapigsamat ti negosyo madroga. Pwisit. Abay ka di man ang marang.
Nagsarita kayo lang kan Mayor Solomon. Kasta ni naluksaw yung ako rang nalawasok takong yun. Mabalindak ka nung daron para iti disqualification. Ano niya kumagrounds man lang. Adda ka no video kan nadladawan na naalada iti panagkatang yu iti botos. Anya? Tauri ka no dagiti loyal ka dakwada katinig kanyo pa iti kwarta. Madam. Saan nyo ka di nga buno asido dagiti loyal ka dakwada? Asan may amami da, madam? Kan kunayo mo ta warang sang may amin na butante. Nagtungpal kami lang matitibili. Sapa na. Awan linabsan me. Mismo ni Jonas tinangbilin ko nito niyang, Mayor. Awan sa bali. No sana ni Donya kandidati dinagamat ni Jonas. Iso akas taon na itidanag ni Tatang, Mayor. Saan ka nagdanag, Counselor? Protektado ka. Kan masapol nga da proteksyon, di bagim. Mayor? Agaramat ka iti bulletproof vest. Narumar ka. Saan ko namnamaan na kastoy kagulo ita ti eleksyon dito'y lugar tayo, Mayor? Ni Donya kandidati Kibor. Riribok. Kad saan ka nagdanag? Ulitat. Pahingatak. Ti meeting di abansi tayo. Nagdakasimot ka na talaga ni Donya Candida. Taiso ti adda iti likodan amin dagito'y ariribok. Kibor ka talaga. Bakbakitan ngawan nagbakbakitan na. Masapol ang maipaayan mat iti pagnakman na. Wensan. Nagkarida Mayor Solomon. Adida ipalubos ang makaaramid iti dakas manen nga adang. Una yan apa nagpampanunot. Kaya't na nga taamatay nga addadakas apakasarsaritaan na. Day tangarot ti tsaka mo. Ipagpanakil na launay ti kinabaknang na. Ako nam no saan na namatay. Agasam day ta insan. Nagdurad da naggatang iti butos. Wen. Ngam ko na ni Mayor Solomon. Nasaya at mat. Tanakabingay dagiti umili iti kwartana. Total. Tintumot lang kay kayat dagiti umili ti masurot. No asino ti ibutos da. Tagwardyadon to dagiti presinto. Tapno awan makastrak amiron. Ay naku namon insan. Numalpas kang agbutos, rumorkan. Ta dagiti lang watchers tunggal kandidato, dagiti taga Comelec, kan teacher lang ti adda ijay uneg, wenno voting precinct. Saan kayo unang nagdanag, Uncle? Ay, apay kit day. Asa anak ngagdanag. Kit adda pa yun balaag da. Saan basta makapagtignay day tao, Uncle? Gwardyado. Ado ti polis inton last meeting da insan. Kastamat inton eleksyon. Ay, saan ko lakit day ang maaklaw. No addadakas ang mapasamak kin ni Eloisa. Sheila, anak. Ikarkararag tayo. Salwadan ko man ni Apo ni insan. Saan ko anam namaan nga bayin amagteng natikastaw. Uray ko agpatinggalaan nga iti kinakonsihal. Nalabit ana ikari ang makagtang iti dayta akangato ti agpang ti politika ti karera na, Uncle. Pagkalmaan nyo lang tirik nayo. Awan mo't kayam Sir Bim. Nagdakal ti advance ko iti kinitaw mo atang tan. Ngam awan na aramidam. Saan mo apagrason ti kinaingat ti security ni Eloisa? Kanti kaado dagiti pan nakabagi ti linteg. No talaga nasiglat ka hard killer. Isublim ti advance ko ka. Tangay awan mo't naramidam. Anya? Saan mo nga isubli? Isublim ngam ibulgar mo no. Ti awan ng Adya, akid daw kayo didakdak kalagatan kadakwada. Tapnay butak-tak mo ti plano. Iso ti pangalaam iti isublim kanyak. Karamba! Puisit ka! Awan pa'y nalaing. Agyaman kayo, Kitty. Tasaan na anaramid ti pinaaramid yung, Mami? Jonas, adda ka man hindi talikudak. Juan, kat nangag ko amin nga imbagayo. Talaga adidak gayam ipangag iti pananglapad ko kada kayo.
talaga nga awanan Sir Vic kada kayo. Tilatan bukod yo pagragsakan tinapatag. Ginak magkawa na kasa. Lading hitak mami. Nung masaksak tanak una yan, gapo itar aramidan nyo. Kat siguro, naragsak kayo pa'y numapukaw akon. Kat tangay awan Sir Vic. Kat talaglaangan ti bukod ko abiyag. Oh, Jonas! Sa dino ti papanam! Anya tinapasamak, madam? Ni Jonas, bantayan man na yung bagton niyang. Ang mga nipaypay sunat imbaga na kanyak. Anya dayjay? Agpakamatay ka no. Anya? Eh, Diyos ko. Nga pa yan, madam. Anya man ang tigapuna nga aramidan na tikasta. Saan ko kaya tamapukaw ni Jonas? Tunyag. Madam. Oh, nadalanda ka sa mapasama kiti anak ko. Basol amin ni Eloisa. Anya? Ay, sus Mariusip. Anya man ang tibasol ni Eloisa. Agpatinggan tumutla ang tikinadakis na insan lito. Sapay la kumaa. Kaya saan ko mga agbaligi iti dakis apanggap na nang runakan ka insan. At dantual daw na insan. Ang mga no agbabawin to. Ngam, naladawan. Pasurot at talaga ti sa iro dahil adon niya kandida. Nagbakbakit nga awan nagbakatan na. Wen gaya minsan, meeting di avanse inton malam ti biyernes. Saan ka makaumayan? Ha? Saan siguro insan? Malpas ko man ti eleksyon, tapno malpasan dagito ya parikot. Saan mo ama ibagaday ta insan? Amangan no nakarakaro ko ng kiddia. Nang runa no maabak ni Donya Candida. Insan. Siguro, nasakit tinahakam na amaabak. Naggatang na pa yan iti butos insan. 2,000 tunggal butante ka no. Basit pwede ta Dikat ko 5,000, wen mo sa nga 10,000 tunggal butante. Ano niya? Tapno maramanan mat dagiti tao ti kinabaknang na. Uwenan niya. Total, amudan tupay no asino ti imbotos tay binayadan da? Ket saan damat amabantayan? Wan magkit di Ang anta dagiti lugar, a kontrolado dagiti armado dagiti presinto. Ket bantayan da dagiti butante insan. Saan mat nga tama pasamak dito lugar tayo dayta insan? Kanitalaan mat nga adda kasta. Gapo iti dayja adon nya kandida a pasorot ti sa iro. Eleksyonan inton Lunes, Uncle. Maudi matan ang meeting da insan inton bigat. Katawan matan ti kampanya inton Sabado kan Domingo. Wen baraw. Gamsaan ko nga amaw. Taada pa nagkebak-kebak. Uncle? Kasanaon, no inton madama nga agdiskurso ni insan mo iti intabladaw ket paltugan da. Adda ka no pulis nga agbantay to, Uncle. Ay, Diyos ko. Ilisim ko mati anak ko iti bagad. Wan, Uncle. Kasta ti aramidan tayo. Ti agkararag. Tayo sulay ta ti kabilegan asalaknib tayo iti paggad. Oh, saan ka di pa yarimwar ni Jonas tunyag? Saan pa madam? Ada meeting ko ita. Kat na ito iti maudi na meeting ko kat eleksyon inton Lunisan. Madam? Bantayan ni Jonas Ang mga niya teramidan na. Nang runa katadapaltog na. Kuha. Ang mga niya kiti nagpaiso ti mapanunot ng aramidan. Katipay-paiso na ti kunana. Patayin na ti pagkina. Kasano mabantayak madam kat adda iti kwarto na. Kasano ko maamakitak ti aramidan na bilang? Salpag kiti. Parikot lakit nga roon. Saan ko kaya tamatay ti anak ko tunyag? Saan nga taatap no awanan parikot yo? Kat pabusuyan yo laangan iti kayat na, madam? Anya kayat na. Anya pabusuyan ti lablabi na ba tunyag? Bayan nyo latan nga grayo ken Eloisa. Bareng kayat na pay. Tako na namat adi na kayat ti makisinubyan ken Senyorito Jonas. Anya? Iso mati pakaragsakan na. Saan tunyag? Jack ipalubos. Anya nga ti kayat yo, madam? Ti masurot ti kayat yo? Wano matay ni Senyorito Jonas? Anya? Anya, tinapatpatag kada kayo ita. Madam, saan tayo ka di ba yamaban? Maladaw kayon. Sige, tunyag. Sikapay lang ti makamo diti balay.
Mapan kamin. Wan, madam. No adadakas na aramidan ni Senyorito Jonas iti bagina. Iawag ko kada kayo adagaws. Anya. Wan, madam. Sino nga iti kadwak amay ni taray iti hospital kan kuana no paltugan na ti bagina. Anya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. No siyak ti mga bak abi si Mayor. Awan sa baling aramidak. No di ti magpasaya at iti panagbiagyo amin ditoy. Awan to ti marigrigat at taga San Mariano. Baknangak! Kat isuro kay to no kasano ti pagsayaatan nyo iti biagyo. Tapno bumaknang kayo matakas kanyak. Madam! Ikari ka ni sa pataka parang ayok ti biagyo amin. Madam! Oh, apa ito? Diyo ka di makita. Nagpapanawan na kiti tao. Anya? Awan pa isang napulo na kiti nabatin. Sinalpag. Iday nawarasan may amin idan iti merienda. Naging inot dan na nagpapanaw. Takikiawanan pain! Niinsan Eloisa ti sumarunong agbitla. Wen lito baraw. Malpas kumantap no. Nay, anya dayjay. Ni, adda putok angkel. Ay, Diyos ka. Anya dayjay. Adda nagpaputok angkel. Mapantayo itinugan. Insan amangan no si katirantada. Counselor, mapantay tulugan ni Papa. May bakit na bulletproof. Talaga adidak sardangan. Saanan ang natuloy ti meeting na abanse, friend? Nag-aawid ang dagiti tao. Wen nga rod, friend. Ngam ko na dagiti tao. Uray saanan ang natuloy ti meeting. Nalpasan ti eleksyon. Sapay la ko munig, friend. Ang runa kat, naggatang da kanu iti butos. Wen, nga masiriw itan dagiti botante. Awatan dati kwarta. Ngam timot lakay kayat dati ibutos ta. Sapay la ko friend. No pa'y kasta. Adamat lata siguro dagiti agtungpal. Ngam, manmanulahan. Dagiti lang siguro mabutang. Taada ka nang aminayo na apang ta. Day talaan ti parikot, friend. Ngam manmanulahan dagiti giant, friend. Siguro, manmano at talaga ati agtungpal. Saan ko maklong da dyan na pasamak doon? May sanga insulto. Talagang awan namnaman sa madam. Anyang awan kat kunayo na warasan nyo ti danda ni amin nga umili. Awan madam. Akuray kang mandawal. Madam. Waras yun ka di matla amin ti kwarta ngayon ko kada kayo nga iwaras yun. Wano saan? Inwaras mi madam. San ka dingin nyawag pa ni Miro sa lumahon. Ngadabigyo kas kadaladawan. Anak ala da ba iti panagyawat may iti kwarta. Apay nga roda kas jay. Man lang nga roden timbay nagpapanaw da pa'y. Oh. Sige daw. Dahil ta pa nagmanaw dyan si kasuam tasong batak na ito eh. Awan madam. Hello? Sino ka? Anya? Sana natuloy ti meeting di abansi da Don Gonzalo? Gaputada na tilida nga da paltog na? Sige. Bye. Oh, salpag. Noon niya la di tanti pagmamalasan. Abay madam, asino na yay? Kinuntak-nak ti may sa hard killer na tilew. Anya? Sos, kasano na da? Ang mga no, agkotak na yay. Sana babalik. Sa bagay, mapalin ko na tapak-lipakan. Sige dawal, partakam diag pataray. Kaya't konti makadanon, edya balay. Kalma tayong tatang. Naungot da ka sa napasamak ka niya. Nasakit-lakit day tinakam ni Doña Candida. Kat saan nakasardengan. At danto pa nagpatingga na tatang. Saan kayo madanagan? Anya launay ayati nagbasulan tayo kenkwana. No panunutan, isaw tinakabasol ka data. Wanyarog tatang. Pudno day ta. Ngam,
Ayan nyo, natiliw da jay. Kat nakita da iti record na amay sak a hard killer. Diyos ka, asino nga raw din ang tangdan ken ko na. Madamat investigasyon tatang. Barang ano mapagpugno da jay ataw. Kat madusa no asino man ti pasurot ti sa iro. Kuma, anak. Patyak nga aging gaiti saan amatilew. Wano, mamuan no asino at talaga ti agpangpanggap ken ka iti dakas. Wen tatang, sapay kumata mapagpugno da no asino man day jay. Personalan ng daytoy. Apay manandawan. Anya man di napasama kan. Takas ta unay man ang tipungtot ni madam. Nagtatopato ti barikot. Wenno sana nasaya ta napasamak to niya. Anya? Umuna, man-mano din na pa ni ti maudi ang meeting na. San lang aday ta? Ha? Nagpapanaw na pa ay at dinalpasan nagdiskurso ni madam. Anya? May kadwa, natiliw ka no ti hard killer at tinangdanan na amang patay ka ni Luisa. Ha? Ay, inukas ta. Puno tinangag ni Jonas kan madam iti panakisarsarita na iti dayjay a tao. Wan to niyang mangrugi na makarma ni madam. Sapo. Naimbag man. Tanatiliw da. Adikot. Uy na. Kasano nga tano nagbaligi anang patay ka ni Eloisa. San ngay palobos ti apo mapasamak na dato niyang. Ngamindakas ti banggap ni madam. Nastrat samot to niti sa iro ti utak ni madam. Saan ka kuman ngaglindo ko doon niya kandida? Anyo, nadagsan day tanga akusasyon mo kanya, Mayor Ha? Solomon. Agsagana ka doon niya kandida. Oras na nagpuno na yan, tao asikati ng hairken kwa na, paibalod na ka. Anya, siyak ti pa'y balod mo? Wan! Nga may bagakan ka doon niya kandida. Aklo ni mo, di pa nakabak mo! Akayat na asawan, saan nga minabanag dito'y rabaw tinagakat maggatang iti pirak? Awan sir-sir biti bagbagang, Mayor Solomon. Kasla nadalos ka matatao nung sarsarita ka. Anya? Nalipata mo tinapalabas? No asa dino kat aramid mo man. Wan! Podno! Ngam nakamirin sa kon. Agam siga! Tong palbiag tiguram iti may sa tao ken kinasa irom. Ah! Diyan mo siguro ni Donya Candida ken makilganak. Nga malas na laan. Insan, nagsaran na iti voting precinct. Kat suruin kan. Saan mo pa'y ama ibaga, insan? Aging kayo ti saan amalpas ti proclamation. Sa bagay, nga maamin atapik na iti tao. Kat ibagbagada asi kakano ti binutusan da. Imbes ani doon niya kandida. Bakit kanon? Kan iso ti atapan da nagpanggap kada tayo iti dakes. Kan atapan da, nga iso tinangtangdan iti lalaki nga adapaltog na. Kan atapan da a hard killer. Nagdakas at talaga. Pudno tinyawag kanyak nito niyang. Nga adda at talaga agpanggap amang patay kanya. Kat nilakit di doon niya kandida tinadakamat da Jonas Canton yang amang gandat iti biyag mo insan. Tsaklaan kayat adumakkel pa'y tiriribok insan. No palutputin daan na imbag daton niyang kin Jonas. Agyaman tawan dakas ang napasamak kan ka, Counselor. Jonas, agyaman na kiti banda. Babaan kito niya. Saan ko akayat nga dadakas ang mapasamak kan ka, Eloisa? Uray saan na ko nakayat? Tari gagayat pa lang ti kinadalgad mo. Agyaman na. Agan-anad ka kumakanayon, Eloisa. Counselor. Agyaman na. Nasaysayahan ko man pagbaga ang tinam. Tapos mo sumarte niyan. Uray saan mo nga ibaga? Kanayon abagbaga. Ngano talaga adi nagtundenggan. Kat may baba inti pamilyami. Ang mga nung sa anak ton ang makapagpanunot iti nasayaat. Kat kahit ko pa inti mapukaw iti lubong. Anya? Ni mami amin tiga po amin dagito'y apaspasar kita. Kat awanan sir-serbi ti biyag ko. Kalpasan na. Kastapay ti aramidan ni mami. Sorry, Jonas. Lipatan ako.
mawanan plano ka makisinugyan kin ka. Saan ka ngagdanag? Uray narigat. Ikarigatak nga awatan ti kinapudno. Tinagbanagan ti relasyon ta. Maawatan na pa. Ngam, di na kumamat konsensyanan. Awan basol ko. Di inam amatang pobre ti akin aramid iti amin. Wen, katkas itinakunag. No saan kunto na masarkad ang tiriknag. Nga awan mariknag apan ang ipatag na kanyak. No tilatan bukod na arik na ti masursurot kan napatag. Agraman sa nikwana. Saan ka kumangagbali ng mga Jonas? Tiadal ka? Well, tiadal ka mo titi panagunag. So, saan ka kumangagpanunod titi dagas? Sige, baliwantan to salita. Adangan sa nahili. Bye. Sige, bye. Ay, nuan niya ti imbagak kini Eloisa. Aramidag. Anya ti madamag dawal. Nang rugi ka din ti counting? Uwan, madam. Narukyanan. Kat, kasano nga rod? Kadagiti siya nga gasot na baluta na basa. Kadadamat. Anya? Dapat siya nga bulabot siya, madam. Kadlubing ka nilo siya. Anya? Kas damat lang ka nagiti na tumapresento ni Dayami. Kasano nga napasamak ti kasta dawal? Naglawag, madam. Sanda kayo kayat. Saan ka di anabunungan da iti kwarta? Wan, ngam inala na di kwarta. Ngam sanda ka lang tanging botos. Mabalin da ito eh. Tapi di kami napasamak sa kway eleksyon. Kinang pagaro iti sitwasyon. Kanasanda na ngayon ka na kayo, madam. Anya ti kayat mo asawa dawal? Napa, di simpatyada ka nilo siya. Kapoy di pa nakatambang da. Kanti napasama ka ribo kay di maud niya meeting da. Ano sa tinugat na tiliw ti hard killer atin ang dana nyo. Sinulbag! Kanti nagkalapari ko, napadanan nyo. Kanti hard killer, madam. Ang mga noy baganat na kayo dinangdangdan kinuwanan, nalpas. Anya? Tunyang! Magdiyan ka pa diti danom! Wan, madam! Mabit lang! Oh, darasab! Ato yung tinuman niyo, madam! Ano kayo marignayo, madam? Ay, Jack may ladaw at mariknak. Ako piti barukong ko. Kas maulaw. Jesus! Ipanda kayo iti doktor, madam! Jack maaklon di impadamag kanyak ni Dawal. Ang namin tayo, madam! Iti sa nga gasota botos. Sa nga pulo kadula ang ti botos ko. 90 kontra kanyak sa nga pulo. Hey! Woo! Tunyag! Madam! Sulbag ka. Pakaragsa ka blaunay dita. Kaya't buta papanawin ka dito. Tamit lang. Madam! Jack maklon da ito'y. Katagsag ka na dito nga Eloisa. Saan ko asar daga naging ga iti sana mapukaw iti dalan ko. Anya? Isuga. Tunyang. Kumiti barukog ko. Maulawak. Ipanda kayo lanan iti ospital, madam! Kaawag ka man, Tunyang. Buwan, kansilor, friend. At daag dito yung ospital. Ha? Abay, anyat na pasamakin ka. Saan na siya? Ni madam. Na-stroke. Ano niya? Naimbagta na higit maadagos. Ano saan? Ama nga na malamaya lang. Abay, anyat na pasama. Impadamag namin ni Dawal. Ang nagdakkel ti bautyo iti butos. Di na maaklong nga abakaw. Ano niya? Sige, kansilor. Ay kailangan. Bye. Bye, Tunyang. Day tatiddakas na. Nadakkel unay ti panagtalag mo iti bagim. Nang runa no pagtangsit mo ti kwarta. Day tatinyawag kanyak ni Tunyang, tatang. Nalabek, dimtengan ti pagpatinggaan ti kinapalangkwad na. Ngam, sapay la kuma. Ta saan ang napakaruan, tatang? Anya ti kayat mo asawan. At dapay laasem iti kastay akita ti tao. Nagado ti impaay nakin ka na sakit. Tang, nasaysaya at numakalasat pa'y. Kat bareng maamiris na pa'y tibidod na. Kat makapagbabawi. Ay,
Awan lat ambo kaon nga amo na ti agbabawi dayjay. Saan tayo lang nga amo, ha? Tauray kasanot kinadakas ti may sa tao. At dalat ta nabatbati asilid ti kinaimbag iti kaunggan na, tatang. Ay, dayawag launay day takin ka anak ka. Uray makuna nga adayon tinagteng ba. Kit napakumbaba ka pa'y laang. Dito tinawag kanyak ni Councilor Eloisa, papa. Saan ko nga mo no anya ti mariknak? No mayatan, wenno maladingitan. At kawat nagkaduaan nyo kendo niya kandida? Nagkadwa kami, asa na nasaya at nga aramid. Anya? Wen, aklonak, nagbalinak madabulsat. Kinanunungak ti madri nga aramid nagapulang iti pirak. Papa, Isuit di ti kanayo namang tad kanya kiti dagkalagatan para iti campaign fund. Ken kasukat ti proteksyon kadag iti illegal na negosyo na. kat mo bilang at bali na baldato, ano, makarecover pa. Saan nga ta, agbabawi? Dahil dati saan ko nga mo. Kuma, agbabawi mo ta, no, dapay kong taway na. Tilang makunak, no anyaman ti kasasaan na, karma keng kwa na. Papa, Ngam no makarecover pa ay akas iti nakunam. Ay kung magbalin mo tanda ito'y abalakan ko na. Amasapol nga isang din ng dagiti mading aramid na. no makaamiris. No, tinatadamanan nga agpabasol. Sino kumati babasulan na? Ni Eloisa. Pabasulan na nga iso amin, tiga po amin, dagiti mapaspasamak kan kuan. Kalokuan da ita. Saan tayo magpapaday ti panunot, papa? Sa bali ti panunot ni Doña Candida. Da kayo matlang tinagkuna. Asaan ko na yung amo ni Doña Candida? Lumamukon nga niya ti ugali na. Mata pobre na unay. Pagtangsit na ti kinabaknang na. Gusto ka. Ipagarog na amagatang ti kwarta na ti amin na banag dito rabaw ti daga. Ngaging gay ti karbangan ti may sa tao. Nagpapanpay ti anak na. Kat saan na amawatan? Kanapat patiglatakan ko na ti pirak nangam ti pakaragsakan ti bukod ng anak. Anya ti po na ti doktor, senyorita? Mild stroke tinapasamak kini mami to niyang. Kanayon mat ngamin nga pungpung to. Ay, wan nga rod. At da ngamin inyawag ni Dawal Kankwana nga isot nagpungtutan na launay. Saan na amaklon ngamin ti kinapod no? Kan di na maamiris. Asan nga amin abanag dito rabaw ti daga. Kit magatang na. Dahil tangarong ka. Ala, parang no iti da ito ang napasamak kini mami. Kit adan pagpampanunutan na. Sapay la kumaa. No di pa lagpanunot iti nasayaat. Saan ko lang amon asawan to niyang. Tapay lang di makunam? Asyan ka pa'y lakan ko na, friend. Tapno may kan pa'y tigundaway nga agbabawi, friend. Nga ta? Sapay la kumaa. No apikit di nga urayon tayo pa'y laeng. Nga adda pakadidigraan tayo. Sakbay ang makaamiris tayo. Ay, natural sa iti tao daytan. Maleksyon nga muna. Sakbay ang makaamiris kinang babawi kadagiti basol na. Ano mabalin? Ket, saan kumaakas ta? Saan ka di? Gusto ka? Ano? Kas iti na ko na. Sapay la kuma. Tama kaamiris to ni Doña Candida. Sapay kumatakas ta. May isa balik man di saritaan. Ano dito, friend? Landslide ti botos mo, friend. Dada ni malpasan ti counting. Kadagiti amin na barangay. Kan sigon iti report, dagiti tao tayo. Awan pa'y 10% iti botos mo, ti botos ni Doña Candida. Kasta ka di? Wan. Kat namamuan na dahi ta resulta. Ang mga non adang agpungtot. Kat masunutan ti pan nakaatake na, kat mauluyanan. Adi, Dawal? Well, iso pimana bakon. Kinawan ganas ko na mga mo iti resulta. Sus, sigurado lakit eh. Nga adangag pungtot ni madam. No maamuan na anaaba kung nagdakil ti lamang ni Eloisa. Masabol nga watan na iti resulta. Kuma? Ngam, ni madam ti tao,
nga di na maaklon tibidot na. Ken pan nakaabak na. Iti napasamat kan kwa na ita. Di pa lang ata nagnakaw no nakaamires. Saan ko lang mo? Ngam kasi tinakunak. Saan ani madam ti klase ti tao nga muna tagpakumbaba. Ken mangawat iti nagbintutan na iti pada na tao. Madusdusa. Wen, talaga makarkarman. Dahito yan ti pangrugyan ti downfall ni Doña Candida. Si kakumatimang bantay ka ni Mami Tonyang. Adalang napatag nga si Kasuwag. Uwan Kahit kumusta matan ni madam? Okay matan. Ngam sana pa yung maigaraw ti kagudwat bagina. Kan medyo biddal pa ila ti panagsauna. Ngam ko na ti doktor, masapol na ti therapy. Uwan Angam, sana 100% nga agsubli iti normal ti kasasaad na Tonyang. Dahitan Kan masapol amaliklikan ti pan naka-stroke namanan. Tama nga no dinan malasatan pa Rabang na kumamaamuan ni madam dayta. Tinto doktor ti mangibagakan kwa na. Sige nga ron. Ay, anya dagiti masapol amay tugot. Dagiti pang unag nga arwatan na. Kumita kalatan ni di kwarto na. Uwan, siya akong ti makaamaw. O sige, agpaitulod kanto kinidawal. Isuti ko na ni Jonas. So gayam. Nalpasan ti counting kadagiti barbarangay. Kumusta? Layo si botos ni Eloisa. Kailangan official counting winukanvasing iti munisipyo ti Mauray. Ken proclamation ti Kumlik kadagiti nangabak. Aywan kayam, ni mo ni. Run away mat. Kas number 1 councilor. Talaga Wen, awan pa iti kagudwa ti botos na ti may kadwa ken kuana. Talaga matan niya. Ado ti mangibagbaga. Adakkel ti kundaway ni Eloisa ang isunto ti Mayor ti San Mariano iti masungad ngal daw. Itapay na ang kablaahan kan, Vice Mayor. Anya, uri si kamot friend. Nagadayo tinang itarayam iti sumarsarunukan ka akonsehal. Awan mabalin. Nagsaon, dagiti umili. Ngam, ni Doña Candida. Kumusta nga tan? Ano nga to ti aramiden na numaamuan na ti resulta? Amangan, wagataki manan iti may kadwabong daway. Awagak man kit din ito niya. Noon niya mo ati kasasaad di bakit? Nakasakit di, takas na mild stroke lang. Ngam, delikado lata para iti second one third stroke na. Hapod no, ditaki no nam. Ay, kasimot ni Jonas. Sigurado nga iso ti maturturan ang mga sikaso iti inana. Adda kwartada, friend. Baknanda. Mabalin na ti mga lati private nurse sa mga sikaso ka ni Doña Candida? Uwan matkit di Ay, nagpartak ti karma niya. Namidwa, nagpanggapan na kay ti Dagas. Namanyat naghanap na. Kananya mo tinagbanagan ti kandidatura na. Kapilitan ang bagsak. Ta isut kang runaan ang maatap. Ta syempre, isut kalaman ko. Election related ti napasamak kayat nasawan. Kalaban iti politiko, ti kang runaan na suspect. Pudno nga iso. Lupay kasta. Nasayaat na makarecover. Tapno maadaan pa iti gundaway nga agbabawi. When no mangatur kadagiti bidtot na, friend. Kablawang kabe si Mayor Eloisa de la Cruz. Agyaman at Mayor. Ken the next mayor iti San Mariano. Ala, adayo pa yung mapasamak dayta, Mayor. Ado pa itinaskan nga adalag iti panangipataray iti sibubukan nga ili. Kabalam dayta. May saka masirib. Man manutikas ken ka CPA lawyer. Mayor? Kanalpasan ti saritan. Kinapod nun aglib ni Compadre Gonzalo tama pa nagpaaga siya Amerika. Kasta ka di? Kaya nasawan, acting vice mayor kan. Mayor? Kat nalapit, into nagtakam kayon abarwa na butusan. Saan ngagbayag?
Agsublimot lang i Amerika para diag tultuloy ang medication na. Into nagangay, ag-resign na kas mayor. Anya? Akayat na asawan, si kanto ti agbalin na mayor, kat nimat munik ti vice mayor. Wow! Oh, kaunaan ti pagkasaritan ti San Mariano. Ngagpada a babae ti mayor kan vice mayor. Kasta ka di. Sika, ti kaunaan ngagbisi mayor, kan agbalin na mayor, ti San Mariano. Katagbalin na baset, ti pakasaritaan, ti ili tayo. Ada kay ti ospital, Tunyang? Wan, siya ti mangbantay kan madam. Kumusta mo ni Doña Candida? Pagdal pa lang nagsao. Kung saan na amay ko titi kabudwat paghina. Kaasimat nga ron. Masapol ka nung nag-therapy. Iso ang mga alaka nun ni Jonas, iti private nurse na. Kan therapist na, amang masahe kan kwa na. Rumpang laang, nakabakpak nang da. Kaya't ni Jonas, adaras ang makarecover ni madam. Nga sayat, no kasta? Nung una ka ti doktor, ang mga no saan nga agsupli iti 100% ti kasasaad ni madam. Ay, dahito lang. Wan gayam, amo na ka din ti resulta ti eleksyon? Saan ko nga mo, no naibagan ni Jonas? Awan pa iti official result pa ni po iti Municipal Board of Canvassers. Ngam, nangabak kami kina Eloisa. Kablaawan kayo nga rod, ah. Akit ti gayam mo, layos ti butos na. Pakaragsakak unay day taabaligi ti best friend ko. Idaanan mo kumati kablaaw ko kankwana. Sige, makadanon to niyang. Ala, kastapay nga ron. Agyaman na kitid formasyon. Bye. Bye! Kaasimat ni Doña Candida. Kablawan kayo met, amay pe. Nagbaligin ti anak yo. Ay, agyaman na kiti dakkel a suportayaw, mayaw. Awanan ni aman na. Nakita ko namin ti potensyal ti anak yo ngagbalin na nalay nga leader para iti ili tayo ka San Mariano. Mayaw. Kat pasensya kayon, no nakikumpluta kiti kan Doña Candida, iti panang papanaw na kada kayo dito San Mariano. Maawatak, mayaw. Ngamain, apiktado ide ti anak yaw. Kas may sangama. Saan ko kayat ngaglading iti anak ko? Ngamawan mo't lang nagbambanagan day di nga niramid mi kada kayo. Kinapundo na, mayaw. Agyaman kami kada kayaw. Anya? Aklunan ba'y? Dakkel ti naitulong ti inaramid yaw. Ta isot binusbos ti anak ko anagadal kenang tunoy iti arapaap na. Amay pe. Iso nga utang namatlaan kada kayo anaimbag anakem dayjay. Awan. Bilibak. Winodayawag ti kinaragad na anang tunoy iti arapaap na. Kandayawag ti kinatibkar na tanalasatan na. Nagiti panupo ka dimdanggan ko na. Ay day tamot ti dayawag ken ko ana mayaw. Katita. Naapit na ti bunga ti sakripisyo na. Ay day tati dakkel apagyamyamanak iti Diyos mayaw. Dauray kas day tinapagtang kada kami. Nang runa iti anak ko. Ano pa'y nasakit ti panagsina da ken Jonas. Nagbalin lata na tibkar. Dayawag nga ron. Iso nakita ken ko na ti kinatibkar. Akan nasaririt anak yo. Iso may karilawuna ingagbalin ang leader. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta kan, Doña Candida? Imay kakatita. Tapno, ay ayon na kan sendak itinagban aga. Awan, kasta banggap ko. Kahit kala nga masarungkaran. Tawray kaskasan mo at damat nagkadwaan ta Doña Candida. Oh,
Kumada ito yan, ti pakamirisam iti amin na nagbidudam. Tas siya, saan ko alibakan? Sana ka santo? Nagbaso lagmat, ngam nakaamiris akon. Anya, Nagbabawi akon kadag iti basol ko. Katadapay mo't gundaway, pananglitop ko kadag iti nagbasulak. Babaan iti panagaramid ko iti nasayat. isursuro na iti aramidak. Saan? Natural lang iti tao dagbidot. Nga madalat tamat lugar di pa nagbabawi. No kaya ti agbabawi. Kat naikang kati kundaway. Tasaan ka napakaruan iti panaka-stroke mo doon niya kandida. Iso asana dagas no agamiris kan agbabawi kan. Dayamot mo ti kinasaya ita da Mayor Solomon kanyak, tatang. Di tao, managbasol man ama ko na. Uray kasano kinadakas na. At dalat ta sila di kinaimbag iti kaunggan na anak. Pudno da ita, tatang. Kang runaan, ti kinapakumbabalat ta. Kat dayawag launay ni Mayor. Ta nagkid daw pa iti dispenser kanyak. Ta inayunan na ide ni Doña Candida. Iti panangpapanaw na kadataken, panagsinayaw ken Jonas. Tatang, Dupay kasta, inlawlawag na matkit day tigapuna. Napatagkan kwa na ni Buday. Malaksay nga may sang anak na. Saan na akayat nga aglindaang. wen, pudno mo't ket di, tatang. Tinagan na, ipaay na amin na pakaragsakan ti anak na. Ngam, saan nga amin siguro nga nagandak ket kasta nakaw. Ano niya? Kita ang ti inaramid ni Doña Candida ken Jonas. Makuna kaday apat-pat ganda ti anak na. Diya ka mo, tatang. Taapay akas dyan, tinaramid ng agpayso kada kami. Panagim bubuko ti inaramid na. Ken napatpatag ti kinabaknang nangem ti pakaragsakan ti anak na. Pudno mo't ket di, tatang. Iso adita ang mapanagnagak. Asaan nga amin ang naganak. Ket ti pakaragsakan ti anak na ti pampanudutan na. Tang, Ngam kita ang ita tinagbanagan na. Naimbag kita ita mild stroke laang tinapasamak ken kwa na. Kasanaw no nakarkaro pa'y. Ada kadipay sirsirbe ti kinabaknang na. ngam, ita, ama amiris na siguro. Nga uray kas dyan, tinaramid na iti anak na. Nila ta Jonas, ti mga sikasukan ko. Nayawid dan kang silaw, my friend. Nasayat nga rin yung kastaton niya. Nga mada private nurse na, kan therapist na. Rumpang laan, tabak ng damhet. Gusto ka. Katsapay lang uma. Ta makarecover matlaang ni madam. Kat, anya nga rin di kasasad na ita. Saan na makapag na? Naka-wheelchair. Saan na ama ko ti kagudwat pagina? Kaasiman. Kun badal nga sao. Nung pa'y maawatan mo. Ang kasanon, lumamuan na ti resulta ti eleksyon. Kat, maatake man nun, friend. Ay, dahin tanti pare ko. Proclamation na nitong bigan. Nalpasan ti official kanbasin. Kasta ka di? Kablaawan ka, busy mayor, friend. Agyaman na to niyan. Ada yung tinadanon mo. Pudno la unay. At itao amay roroman. Ni Apo Diyos ti manarakan. Agyaman na kiti an anos mo ton niya nga. Tamalaksid di nurse ni mami. Ado ti maitultulong mo. Awan ang yaman na, Jonas. Oray no nakauy-uyong ni mami ken ka. Man ano samlat ta. Ang yakot nga rodan nga eh. Ketsapay la ko ma, tagbalbaliwan ton niyang. Kumaa? Ay, sapay ko mata makaamirisan. Mabit lang ton niya nga. Ni Happy to yung mauawag. Sige, panawan ka pa'y ditoy. Hello, Hepe? Anya ka diti maipay ko kada kayo?
Nayawid min, hepe. Dito yan pala yung agpaimbag. Anya? Umayak dito opisina yo? Uwan, hepe. Itamat laan. O sige, bye. Ay, anya nga tatin napatag nga ibaga kanyak ni hepe. Ada ka na dito munisipyo, Jonas? Uwan, Monique. Mapanak man dito police headquarters. Tapinayaban nak ni hepe. Apay ka no. Stay ko ha. Sorry ha. Awan gam karibagang nagdamag. Kumusta ni Mami? Nayawidan. Saan na maigaraw di kagudot bagina. Kasta ka di. Kan bedal pa ilang agsarita. Pasensya kan ha. Minsan lang na sinarong kara ka di ospital. Awan ang yaman na. O sige, panawan ka pa dito ya. Sige, mapanak mo dito opisina ng incoming Vice Mayor. O sige. Di magasak ada bisita na. Sana ko na nagtuloy. Kaasi at talaga tilangan ni Madam, tawol. Saan ko ang magawidan tirik na makaluha ka? Awan sa bali. Napabasulin tayo. Awan babalin. Tilagong ungot ngayon kararamidin na. Awan serbiti ado akwarta, wino kinabak nang mo no, masaksakit ka mo. Puno na da. Anya nga da. Makita mo. Masipsiputak nga agar arubos tilwana. Dinan sa madmadlaw. Makam amiris mo ka na. Mabalin na kasta. Rimar maditay ni Jonas, kasla nagdardras. Ada ngamin ka no awag ni Hipikin kwa na. Abay nga da. Amok pa yan. Namangan matkit din o. Nuan niya manang. Namangan may papaniti na telewa hard killer. Ha? May sabadandaya parikot ni Madam nung nagpudno di hard killer. Ani Madam tinanghayarkin ko na. Apay ngamin anaskan nga aramidan ni Madam Tikastay. Ado, tika po na ito niyang. Nagdakkel di kastos na iti kampanya. Gandang namnama mga abak na nagkatang iti botos. Anya nga ron ti mabalin na no saan akayat dagiti tao. Kan maysa, damo na laang ti sumrag iti politika. Nasayaat matikas dyan na pasamak. Apay mat anak ko naman nasayaat. Tap na mamiris ni Madam. Asan nga minabanag kat magatang tipirak na. Nakkel sa di parikot mo kaslawit mo tilobong, Jonas. Dakkel parikot daw na. Abay. Nagpudno ti hard killer. Anya? Imbulgar na binayadan kano ni Mami iti dakkel agatad. Tapno patayin nan Eloisa. Naspak. Kasla marunawak itibayin itay kasangsangok ni Hepe tawal. Kasano marudan? Mauray no anya ti ibagada Eloisa. Kan ti partido ta tanabwak dagiti tao idi. Kat saanan ang natuloy ti meeting di Abanseda? Dahil di problema. Kang runaan ni Eloisa. Tayo ti mismo a target ti hard killer. Abos takas na tinagbanagan ni Madam. So da ito yung timbagak yan kwa na dawal. Saan nan nga ituloy ti anyaman a panggap na? Di nakimpangag. Parikot na talaga. Nadagsan da ito yung inaramid ni Mami. Nangag ko ngamin ti panakisarita na iti dayjay a tao. Kat binagak adagos ni Mami. Linapdak. Intuloy na latta. Nagdagas na talaga, tata. Anak. Sorry. Personalan da ito yan, tatang. Ang kasanaw. Kasday matan di kasasaan ni Dunya Candida. Aramidok lat katirumbang tatang. Makaambun tulatan no anya ti sumaruno mapasamak ken aramid. Ay, si Kalata Ket, ikonsulta kada Mayor Solomon da ito'y tatang. Ay. Masapul ang maipaayan mo't iti leksyon ni Dunya Candida. Tabaran da ita ti makapanangutan na. Nga agpalbaliw ken makaamiris kadag iti bidtot na. Ay, malanak ka. Mas masirib ka ng siyak.
Mas amaw no anya tinasaya at para ken ka. Ala, arak manin ti sangsangwam, Jonas. Bay anak lang to niyang. Nadagsan ti parikot ko. Ket saan ko nga mo? No kasano arisutan daytoy. Anya? No kasano nga ibagak kini mami. Ket kasta ti kasasaad na. Apay, anya nga min dayta. No maamon na daytoy. Saan ko nga mo no anya ti mapasamak. Iso kinasaritak ti abogado na. Ket isupay lang ti makam mo. Abogado? Wen. Wen gayam. Mapan mo man ayaban ni Dawal. Kadwa anak nga ginom. Anya? Awan may tolong king katiara. Sa nagabota, kahit kakadwan nga ginom. Amok. Angam no mabartekak. Mayaw awan basit ti problemak. Nga, minton makaring ka. At damanin di ti parikot mo. Ken mabalin naman ayunan pa itang sakit ti ulom. Ngam, nariribo kan ti ulok Dawal. Kasla bumtakan nga agpanunot ka dagito ang mapaspasamak. Relax ka. Manunutam no anya tinasayat nga ramidam. Wen, kinasarita kon ti abogado ni mami. Kat kinunak, nurumwar ti darom kan areswaran kan kuana. Iso, ti sumango. Nasayat lang. No mapalubusan ng agpiyansa. Ikasanon mo saan? Makamon ti abogado iti dayta. Mabalin mo't siguro dumawat kami iti konsiderasyon. Maus ares ni mami. Kaya't mo, agtalinaad iti mansyon yung saan na mapalubusan na rumar. Wan, awan cellphone no anya gadget. Ken makaamo ditan ti korte no bilang. Iso Kababain daytoy. Dayta ti pagsakitan tinakam ko Dawal. Kat adda ko makidawat kan ka Dawal. Amok nga ado ti ammo maipapan ka dagiti ibagbaga ni mami ang negosyo na. Panagkunag. Nasaysayat no maisuko ng dagita. Barang lumag antibasol na. May papanit ti hard killer. Anya nga tanong ka sa ritam ni Eloisa. Amok nga suti kang runa na mangitarong kin madam. Kastamad na Mayor Solomon. Sa nabali, tawan matda ka sa napasamak. Wino sana ni patungpal ti hard killer ti bili ni madam. Saan ko nga mo Dawal? Ngam, awan rupak asumango kadakwada nang runakin ni Eloisa. Kasya lang arudon ti naramid ni Doña Candida ken kuana. Ada pa larik na naamasyan ti nagbanagan ti bakat. Ay, wan nga raud. Kami tinauding nga inaramid na. Kat di nan mapalapas. Ano ti plano da? Yuli da ka na ti darom ken kuana. Ay, rebeng na lang Agsasaron raun dagiti parikot na. Mangrugin ti karma ken kuana, angkal. Gusto ka sila. Ay anya nga tanga pa ti aramid din ni Doña Candida no maamuan naman nun ti darom ken kuana. Ay, parikot dan Nasken ba amaamwat na? Sa bagay makit diya, saan tayo napariko? Nagpasang ti official canvassing kat maiproklama kayon insan. Wanyaro din san. Awanan makalapod iti pa nagtugaw mo kas busy mayor. Saan na nga busy mayor? Anya tikat masawan, Ma'am Monique. Apa man namalpas ti panagsapatada? Aglib ka na adagos ni Ninong Gonzalo. Anya? Wan sila. Kahit mapanagpaaga si Dia Amerika. Kahit nasawan ni Ma'am Eloisa Tiago ay si Mayor. Exactly. Kasla tagtagainit lang. Di si Kamat Tiago ay si Vice Mayor. Ta si Kamat ti number 1 akonsihal. Kapilitan sila. Kat natural. Si Kamat ti Vice Mayor. Kapilitan ko nakmangan. Awan ti mabalin. Kuna ni Mayor Solomon. Agsik leave ni Vice Mayor Gonzalo. Ngam kalpasan ti leave na. Agresign mo ten. Oh, kaya naasawan? Ag full pledge a mayor ni friend Eloisa. Ay, ad-adan to ni ag high blood ni Doña Candida.
No kasta, nayulin ti drum contract in Doña Candida? Well, malaksi iti personal at darum ni Eloisa. Sa bali pa iti darum iti partido. Gapo iti panakasaburta iti meeting. Ngam uri kas ti napasamak, nagtinag kapabor kada tayo. Tadadanapan kada tayo ti simpatiya ti tao. Wan man kindi. Nga masapol na ta mayuli ti darum, iha. Da kayo ngam no siya. Awan dakas nanay sanod yun ti darom. Kaasimat ni Doña Candida. Saan ko masungbatan ngagmay sa dayta at partido ti masignan. Wan ket ang papa. Kan masa kasanon. Noon ay patungpal ti hard killer ti Billy ni Doña Candida. No nag-stampede, ket ato tinadangran kasanubay. Sabagay, talaga mati tinaramit na. Kasi noon ay patungpal nagpaiso ti hard killer ket napatay na ni Eloisa. Dayta nga ron ket. Mabit lang papa. Ni Jonas. Sige. Isunaytan ti may sanam na maga mapasamak. Papa? Sumbatam. Sige. Hello, my friend. Nakaawag ka mat. Anya ti may paay ko. Monique, adda ka din ni Mayor dita. Adda? Mabalin nga ta nga umay kunto kasarita. Adda dito'y abay ko. Iso ti kasaritam? Agyamanak. Papa, da kayo ti makisarita ka ni Jonas. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. At ako man napatagunay nga ibagak Mayor. Isa, kaya't kayo kumaakasarita iti personal. Sige, inton bigat. Kumay ka niya opisina. Agyamanak Mayor. Kumusta gayam ni mamam? Madamati therapy na Mayor. Hopefully, makarecover. Kadon na. Nagdakkel ngamin ti parikot ko kan kuan ha. Iso kasarita kayo kuma iti personal. Sige, umay ka niya opisina kinton bigat na pagsaritaan ta. Nuan niya na ita. Agyamanak Mayor. Bye. Bye. Agyamanak. Tama kasaritak ni Mayor Solomon. Di ko din adlaw, papa. Napartagsamat ni Jonas. No, nakainuman mawatag. Ag problema launa ikan Doña Candida. San tayo ka di may paayan iti konsiderasyon? Gapuman lang iti kasasaad na? Pagsasaritaan bi kada kong Padre Gonzalo. Gamat damat abogado na. Sa bagay, Masapol nga da compromise iti daytoy. Ket no bilang taday tatikid dawan ni Jonas na bigat. Human me kan Eloisa. wana. Ken kasaritak mo ni Ator di Kamba. Ta nga isumot iti nalik may para iti daytoy abanag. Sana dakas ni kanya ti konsiderasyon, papa. Total, saan mo tanay patungpal ti hard killer tinaibilin kan kuana? Urido la unay ni Jonas kadag iti mapaspasama kita. Saan pa yan naimbagan ni madam? Magdaman na nadagsa na parikot na. Hawan mabalin. Pinalagi palmadgayam ni Jonas ini. Nanatiliwan na tinaka sa panggap ni Doña Candida. Ngem, intuloy na lata. Tanam namaan namat asaan nga ibulgar ni Jonas. Ngem tinakas na natiliw di tao. Nasiputan ta nga darmas na idiaday jay pagmimitingan ti grupo ni Luisa. Sakit iti tiliwanda. Limaban pa'y kadag iti pulis. Ngem, awan gaway na. Rep-rep ti pulis jay. Isuan natiliw damot laang. Kapilita na si mo kumatlang, tapatayin da na ituloy na tilimawan. Kita man lang ti tao. Uray na pagkat kan amo na adakas ti aramiden. Mayat lata. Basta makaigam iti dakkalagatan. Naturalan ni di tao na itato niyang. Nangro na kat narikat abirukan ni dati kwarta. Apay ni madam. At super bak ng mouth. Wen, puno na ita. Nga madamat dagiti pangwartaan na nga illegal.
Upay lang ti makamo dito ito niyang. Rumarak. Una. Si kanti makamo amang kita iti ka ninyo, kada Nurse Alma. Sige, no problem. Kan si kanti makamo amang pakan kini mami. No damagan na kamanat. Anya ti baka. Ibagam nga ada kasi narko. Sige. Ngam kinapodno na mapanak iti opisina ni Mayor Solomon. Kasta ka de. Kalpasan na. Amangan mapanak iti opisina ni Councilor kan incoming Vice Mayor Eloisa. Anya? Papos ko ti rupak para lang kini mami tonyang. Anya ti kayat mo asawang. Ada tikit daw kadakwada. Kit barang patganda. Gapuman lang iti kasasaad ni mami ita. Angkal, talaga ga nga ituloy ni Insan ti darum na kontra ken Doña Candida. Ay, huwin ka daw. Anyang kasano day ta? Agre-recover pa lang ni Doña Candida iti pan naka mild stroke na. Ay, ket, anya nga raw. No maamuan na amay darum. Amangan no maatake manan. Ay, awan aking basol. No kasta ti mapasamak. Tay sumit ti nagaramid iti parikot na. Ngun Ay, kasanaw, no naipatungpal day di a hard killer ti naibilin ken kuana. Di pa'y ket natayan ti anak kaw. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Ta saan ana ipatungpal day jay at tao, tinaibilin ken kwa ng aramidan na akatupkad ti dakkel agatan. Ay, iso nga raw. Nagbiit ti karma. Huwin nga raw. Agasam day tanggal? Eh, Maiturod na gayam ti kasta? Oray saan nga iso ti mga ramid iti dayjay? Mabilang lata a kriminal. ay, awan mo't dakas nga aramidan ni Eloisa ken kuana. Saan ko nga amaw, tanalaos ti gura nakin ni Eloisa. Anya ka ti may bahay ko, Mr. Mercado. Kwa, Mayor. Papuskulok ti ropa kon. Mabainak ko mga umasidag kada kayo. Ngam, para kini mami daytoy. Anya dayta? May papanitik kaso ani Yuli kontra kan kuana. Unakon ka tatayta ti bagam. Awan ko matiparikot. Saan ko kumaabyangan? Ngam numamuan na daytoy. Amangan numaatake manan. Kat saan nan amalasatan pa eh. Kuma, dayta ti pinanunot na sagbay. Ngay narabid na. Kinapudno na, Mayor. Amok day jayan. Tanangag ko ti saritaan da iti day jaya tao. Ngam, Linapdak. Ngamin tuloy na latta. agasam layta. Iso pinaawag ko nito niyang kin ni Councilor Eloisa. Nga ganad. Ta adag pang panggap ko na iti dakas. Amom Jonas iho. Daytoy kadsan kumapagsakitan ken pangguraam kaniya. Tanagdak ka na perhuisyo tinabasamag gapoy ti daytiyay. Amo, Mayor. Pagyamanan tayo langan. Nasaan na ni patungpal na niya hard killer tinaibilin ken kwa ng aramidin. Kasanon, no saan ket na patungpal na ti plano na apanang paltog na kumakinilo isakat na tay. Anya ti makunamit Mayor. No pa'y maawatan ka. Nga madamot nagkadwaan mi kendon niya kanina. Kinapudno na binalaga ko ni di pailan. Ngay sardeng nan dagiti illegal nga aramin na. Anya? Ada amuyo, Mayor? Ado, kinapudno na kinal kalubak dagita. Gapoy ti nagkadwaan mi. Ang nakaamirisak. Isu pinagbaga ako ng isumot ti amok ng madaywan na kanyak. Ken kinagura nagpaikit di. Kasta. At dalata panawan ti pan nakaamiris ti may sa tao, Jonas. Gadim teng kanyak na itapanawan. Isu nga ramida kami nakabalak amang litop kadagita. Tadapay gundaway ko. Mamuni, dandani kayo nagranakin Mr. Mercado. Kapampanaw na lang itay sumangpet kayo. Oo, kasta ka di Sheila. Kaya't na kayo akasarita. Engam, adamat na pananda iti driver na. Kakapkapag mo titi opisina ni Papa. Kat nasa una akapampanaw itay sumangpetak. Kasta ka di? Di man kasgayam dito eh.
Problemado launay maipapan kadagiti kaso ni Doña Candida. Kinapod no na, kinitaw ko ka ni Papa. Asanda ko man nga ituloy ti darom. Ngam, kinuna ni Papa, anas kan ani Doña Candida, ti mismo agkid daw. Saan kat ani Jonas? Kasta ka di? Tasan ka no mata ni Jonas ti nakabasol. Uwan matkit di Isa may tuloy lata. Kat no agdawat ti konsiderasyon, well, mabalin. Ngam tilikliklikan tayo. Katipan nakaatake namanan no maamuan na anaidaron. Dahil lang ti parikot. Ninsan Eloisa, ituloy na latano. San apa nang ibalas nga masapol lang ang maikan iti pagpampanunutan ni Doña Candida. No dahil tati pangadang na, awan marami tayo. Ngamin, biyag na tinagpegad. Saan kayo nagkita ken Eloisa, senyorita? Ay, saan ko anadanon ton yan? Kat ni Mayor Solomon. Nagsarita kami. Ngam saan na kano ang madesisyonan. Tati partido tati mangadang. Di maituloy ti darom. Uwan, kan saan lang aday tati pagparikotak. Kan pagsakitan tinakam ko. Anya pay? Adugayam ti illegal nga aramid ni Mami. Anya? Saan nga yung binsa-binsa ni Mayor Solomon? Makamuak ka nun amang doktal. Sus, dayitan Iso ang mabainak unay ton niya. Iso ang nakaikadang akon. Anya dayta? Awagak ti abogado ni Mami. Iso ti mangibaga kadagiti kaso. Anak kay daruman na. Anya? Kasanon no? Ay na, yadadayo mapo. Awan mabalin ko ton niya. Inaramid da dayta. Ketnas ka na sangwan dayta. Noan niya ti katukad na. Saan na ka na nauray? Saan kumatan anadanon tay extra, friend? Ada ngamin na pananmi ko ni Jonathan a driver ko. Ay, wan gayam. Saan ka di akabailan pa nilito? Saan pa, friend? Amangan no, agdara pa ilang ti sukat na. Anya ngamin tiranta na pa ilang. Nagapoy ti opisina ni Papa. Kinitaw na anong mabalin kat saanan nga ituloy ni Papa wano dapat pati kontra ka ni Doña Candida darom. Gapoy ti kasasaan ni Doña Candida. Napanunot na kaditidakas nga ibu nga tinaramid na. Kasanon, no naipatungpal da at tao tinaibilin kan kwa na. Natayak ko masiguro. Dahil nga road cut, friend. Matuloy ti darom. No ti darom, ti partido, ket saan da nga ituloy. Adda kadakwada daytan. Ngam ti darom ko ket ituloy ko. Well, okay. Awan makainakap kan kay ti dayta. Biyag mo ti pinanggap da ket talan. Dayta nga rod. Pudno, saan ana ipatungpal ang krimen pay lang dayta. Husto ka, friend. Rombang kumamat ama amiris wano mapanunot ni Jonas dayta. Tipay laang pakasegnan ti inana ti kang runaan apang panunutin na. Kasanon ti sabali at tao. Friend, basta saan abumaliktad ti saksi wano ti hard killer. Mapalod dayjay at Doña Candida. Dakos ti agibalas ako nada, friend. Yan, saan apa nagibalas daytoy? Sapsapulok lang ti hustisya. adda karbilang paray ti dayta, Eloisa. Pudno, naiwaksikon dagiti inaramid da iti napalabas. Sana nagsarta. Inarunan na latak kan rinubruban na ti rumrumsik apong tut iti baruko ko. San laeng ati panang panggapda iti biyak ko. Nakurang laeng ti ebidensya. Ngamdakkel ti atak ko nga iso ti akin utek iti panakauram ti balay mi. Anya? Wen, pasigun iti resulta ti investigasyon. Nilaang Doña Candida ti posible ang mga ramid iti kasjay. Gapo iti may sa arason. Kang runaan na. Nalawag ti testimonya dagiti nakakita iti daydi arabii. Iti may sa alugan. Ngayon marubayan iti balay mi. Kan nagtardaras at pimanaw iti mangrugin ti uram. Kasta tinapay
Napasamak? Wen, friend. Lugan lakit dinidton niya kantita. Tanuawan da ka sa panggap dagiti nakalugan iti dayjay. Apay nga awan plaka na. Iso pasensya na wen, friend. Kasi tinakunak sa pulag ti hustisya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Papa, awan matgayam ba nagtiimbestigasyon? Iti may papan iti panakauran ti balay da Eloisa. Anak kairamanan ti dua, ang balay iti karubada. Awan nga min ti agsaksi. Kan awan na batad nga ebidensya amang itudokan doon niya kandida. Kada kayo, Papa. Anya man ti makunayo iti dayjaya na pasama. May salang databag. Tanay gagara na diyay nga oram. Kasta ka di? Nasakit nga min tinakam na iti panang tarimaan da Eloisa iti malayda. Katamkan na agsublida. Anya ko mo ti parikot dita. Katawan mo ti relasyonan da Jonas kan Eloisa. Amkan na agsublida. Kat pasublin damanan kan Jonas ti relasyon da. Kasta? Ay, talaga gayam adakas ni Doña Candida. Wani ha? Ado, timading arabid na. Kat nalabit, mangrugin na masingir kadagita. Baban, hindi pa nakaatake na. Papa? Iso awas tumagkit din Eloisa. Masapol asangwan ni Doña Candida. Angkan, awan maramidan tayo no day tati pangadang ni insan. Hey, uhan kas iti kunana. Saan apan nagibalas? Ngumkit day. Sa pulan na laang ti hustisya iti inaramid day jay ak Doña Candida. Aglablabos mo't ngaminan day jay abagat. Hey, saan agapo tabaknang? Maaramid na latamutan ti kayat na. Aging ga iti pumatayang ni ti tao. No panunutan, awan na dagsan agapunang aramiden na tikas jay kini insan. Ay, gura, tinagari iti kaunggan na. Rumrumsik agura, tinagumok iti barukong na. Katpulusan nga awan na saya at mapanunod na. Anya iti tinapasamaken ko na? Karma ako nada. Iso ahusto mo't tikunan ni insan, sangwan na tikaso na. Ay, sa bagay, ang mabalod nga taday jay. Siyempre, pagtignayan na, tikinabaknang na. Siguro Ay, kaya't laang nga ipakita ni Eloisa, asaan nga iti agnanayon kat agare iti kinadakas. Pudno day taangkan. Ay, mala, urayin tayo latan ti mapasamak sila. Osteking tayo na bigat, friend. When nga rod, friend. Si Kanti Kabarbaro a vice mayor. Kan soon to be the mayor. Anya? Nakasaritak ni Papa. Apa mga na makapagsapata tayo? After several days, aglive ni Ninong Gonzalo. Gapot agsubli di Amerika, tapno agpaagas manan. Kaya't nasa wan? O ay si Mayor Akadagos, friend. Right? Ket si Kamet, ti o ay si Vice Mayor. Juan, kapilitan. Iso nga, agpapaisurak ka ni Papa. Kabailam dayta, friend. Nakampas ka mo titi kurso ma business administration? When, dahil ti pinaalan ni Papa kanyang akurso. Aboga siya kumaiding. Ay, si Maduta kon. Sa bagay, para iti anyapay kuma, kat baknang kayo mat. When nga rod, kaya't ngamin ni Papa idi, ano agritiron, kat siyak ti sumukat kan ko ana. Awan ngamin isam ko iti politika. Ngam, simrik ka matlaan, friend. When, nakarita ngamin kan ka. Saan nagaputa babae iti may sa tao, kat saan na nakabailan ti sumrik ti politika. Kan, agbalin a leader.
Alakat, awan dakas na, friend. Kung nangarod ni Papa, first time iti history ti San Mariano, a babae ti agbalin a mayor. Ken, babae, a vice mayor. You're right. Kat agpada pa a panahon. Babae ti mayor, babae mati vice mayor. Napasama kan. Nakatugawan kas busy mayor ni Insan Eloisa Mamunik. Wan, kat mabalin niya ti dito alawas, agbalin nga uway si mayor. Talaga? Agsiklib nga ni Ninong Gonzalo, mapanagpaaga sa ti Amerika. Ay sus, kasano daytan? Adagam sakit na? Wan nga rod, amangan no may bypass operation. Ala, Katamangan no sumaruno ti panagikat nanton a mayor, gapo iti salunat na. kaya't masawan. Agbalintun a mayor ni Insan? Kapilita na kasta ti mapasama. Ang, Kat sika mat ti sumukat kani Insan a vice mayor? maybe, yes. Wow! Nagmayatan? Nimat attorney daytoy. Anya nga tatibagana. Hello, Attorney Costales. Anya? Umay kayo dito'y balay? Taadan kada kayo ti kopya ti arrest warrant ni Mami. Anya? Adamat dagiti pulis ang mga iserb iti dayta. Uwan, Attorney. Awan mabalin tayo. Sige, Attorney. Bye. Ay, so dayto yan ti ibagbagak. Ngam awan maaramidag. Nubilang, anya nga rod. Saan nakmat ngamin nga impangag ni Mami, idi kinasarita. Napakumbaba pa lang ni Insan Eloisa Uncle. Kas dyan lang arudan ti inaramid ni Doña Candida ken kuana. Ada palarik na naama siya ni ti nagbanagan ti bagat. Ay, uwan nga raud. Gum iti na udi nga inaramid na. Kat di nan mapalabas. Anya ti plano da? Yuli da ka no, ti darum ken kwa na. Ay, erbang na lang ah. Agsasaro naon, dagiti parikot na. Mangrugin ti karma ken kuana, Uncle. Ay, husto ka sila. Anya nga tangagpaiso ti aramida ni Doña Candida. No maamuan naman nun ti darum ken kuana. Ay, parikot dan Nasken ba't amaamuan na? Sa bagay matkit di ah. Saan tayo naparikot dayta? Kasano nga rudan, senyorita? Kasaritak ni Mami. Paliiwak no niya ti reaksyon na. Kasano no? Kas itinakon Tonyang. Nakasagana akon no anya ti mapasamak kini Mami. Anya? Masapol nga ikaro na no anya ti katukad ti basol na. Anya, nga minimatam. Dagiti illegal nga aramid na ti kayat ko amamuan. Kas kumaiti anya. Namin ano anay tutulong ni Mami. Nga iso ti maatap nga da itilikutan dagiti apasamak. Wan, managip ko. Isuti may tudo ide nga ada itilikodan ti pan nakapapatay ti tao da. Nga insukat ni Don Gonzalo kas manager. Kasta nga roto niyang. Nasakit tinakam na. Gaputasan nga yung pakamo di Don Gonzalo kunkwana. Nabaybay anday di akasaw. May kadwa ti pan nakambos ni Don Gonzalo. Animanan Mami ti kang runan a suspek. Nalasatan na tagijay akasaw. Wanto niyang. Katita, sigurado ang malasatan naman ang taadot kwartana. Marigatan to niyang. Ngamin, adda saksi. Mismo ati hard killer ti saksi. Kumusta tirik nayo, Mami? Damat, nagnaan, tinaldawat si Rapi. Iho. Nasayat no kasta. Adda umay nga sa nga iliyo. Ni Attorney Costales. Pay, anya ti gagara na. Adda parikot, Mami. Ngam isunton ti mangibaga kada kayo. No amom, ibagamon. Sigurado kayo?
Akayat yu amaman. Uwan, anya dayta. Kaduha na kano dagiti pulis. Pulis. Wan mami. Anya tiga po na kaduada dagiti pulis. Remuaran ti aris warrant kada kayo. Anya? Umay iserve dagiti pulis. Kat kaduada ti abogado yo. Anya darong dayta. Mami. Patib ka rin niya tinakam yo. Darom da Mayor Solomon kan partido da. Kan darom ni Bisi Mayor de la Cruz. Anya? Ni Eloisa. Darom nak. Wan mami. Ngamin, nagpud nun ti hard killer. Kat intodo na kayo. Saan? Imbaga na kadagiti police investigator. Ada kayo tinanghir kan kuana. Apatayan na ni Eloisa. Saan? Saan? Kan saan lang at ito, mami. At dapay report nga ada illegal a negosyo yo. Anya? Nakaamo amiti dayta. Saan na naskan amaman nyo, mami. Jak pulos impagarok nga kasta ti aramid yo. No, sino man tidang ibaga iti dayta. Patyam adagosan. No adadakas nga aramid yo. Isardeng nyo kuman, mami. Saan kayo kadipay anak ka Amiris? At tinapasamak kada kayo. Kat pakpakaunan at do sa'yo. Anya dayjay. At dandagiti pulis, mami. Anya? Pulis. Limot, Tonyang dahil umawawag. Nakalagip man. Ay, saan ko magtananaw-awagan ang paiso? Hello, Tonyang. Kumusta kan, friend? Ay na, friend. Dakas man ang tinapasamak. Kapag may saag dito yung mansyon da, madam. Anya? Apay? Anya man ang tinapasama? Intaray damanan ni madam ija ospital. Anya? Anya nga min tinapasama? Nagsubang da kan Jonas. Sa dimtang dagiti pulis mga restar ko makinkwana. Anya? At dapat di abogado na. Kat, kumusta ka naman tan? Saan ko nga mo? Nagpatiag. Ti abogado kan ni Jonas ti kadwada dagiti pulis. Ay, awan maramidan ta, Tonyang. Nagaramid iti saan anasayaat. No kasta nga rod, awaten na ti amin. Awan mabalin da kasa talaga ti mapasamak. Kita amla nga ya, asino ti mga ipagarop, ang makagtun ni Insan Eloisa iti kastoy akasasaad. Talaga nga da nagiti pasama kasan tayo anam-namaan. Sa bagay, Kasi tinapasama kin doon niya kandida. Asino ti mga ipagarop. Akas dya ti pagbanagan na. Naimbag, tasana na pagkaruan. uwan nga rod, ngam naimbagmat, tasaan ang natayadagos. Tapno iti kasta, makaamiris pa'y kan makapagbabawi iti basol na. No, amo na ti agbabawi. Nalabos lao na yan ti kinadakas na. Taimbilin na pa yan, ti panang patay da ken Insan Eloisa. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Angkal, nagdaka sa damag. Apay? Ni Dunya Candida, intaray daman na ni Diyo Hospital. Kat amangan no maulit ti pan nakaatake na. Apay manag? Sigon kanton niyang napankan mo dagiti pulis amang iserve iti warrant of arrest na. Kadwada ti abogado ni Dunya Candida. Kahit? Natural, agreg-recover pa di bakat. Kat nanayunan manen ti pampanunutan na. Nalakaaya maamuan ti may sa tao ama arestar. Ay, anya nga rod ti mabalay no, aramid naman. Ngam bareng ano saan anakaro ti second time apan naka-stroke na. Ay, nalasatan na dagiti immo na iday. Anakatapan na nga day ti likodan dagiti krimen. Tawan ti Magdar asakse. Nga isaw ti akin aramid. Gaputa adot kwartana? Ti amuna kat tengal na pay ti hustisya?
Ay, ngamdakal, abidot dayta sila. Alakat maamuan no anya ti kasasaad na ita, Uncle. Ay, panahon siguro nga agbayad kadagiti basol na. Anya ti mapasamakan kan Madam Dawal. At daya ospital. Bambantayan na kiti pulis. Anya? Bale naka-hospital arrest. Aging ka sa narumortikid daw di abogado ni madam. Ang mapalubusan ng agbiyansa. Ay, nagligat mo tunday ta. Agsaksakit na naka-aresta. No, saan nagsakit ni madam? Ket saan na mapalubusan ng agbiyansa? Nakabalod ko man na. Ay, isuday ta ti ibagbagan ni Jonas at pagbabainan na. Irumbang lang kumadita kahit agkid daw iti pamakawan ka ni Loisa. Kastamatan kada Mayor Solomon. At damat nagkadwanda. Kumaa. Saan ko lapat yun ngaramidan ni Madam Daida. Arut kwarta na katilaban na iti korte iti kaso na. Ay, awan nga pating ka ti panagparikot na ah. Talagang awan. Ay, awan ano kasta. Ang mga nung mapakarwan iti panakaatake na. Nga isumot din di pakatayan na. Ay po, pakawan na po. Saan kumamot ah? Awan maramidak tatang. Saan ko amalipatan dagiti inararamid na kadatayo. Nang runa kanyak. Ay, anak. Uy tatang. Kanayon ngay bagbagayo kanyak. Adakas ti panagibales. Nga mapabasol da ka di. Kat biagkon ti pinanggap da akit talan. Maawatan ka, anak kao. Iso panawan mit nga tatang. Nga iparupak ka ni Doña Candida. Asaan nga agnanayon ti kinabilig na. Anak kao. Asaan nga agnanayon ti kinaturay da. Pudno dayta. Adda pagpatinggaan amin a panaglablabas. Anya man ti banagan ti daron ko kenkwana. Awatag latan tatang. Tinapatag. Maipakita kenkwana asa anak abas na agtamid latan. Ay, anak. Saan ba't nga ta maibaga a kinatangig? Bueno, kinapangato daytoy tatang. Ngem, kaya't kulaeng nga ipamatmat kenkwana. Ti kinapudno asaan nga agnanayon ti kinaturay. Narigat lang amin ti agsao iti sana nasaya at Uncle. Ang no lagi pang dagiti nagpasaran ni insan. Ay, Wayne. Ngam iti sa bali abanger. Kas iti naibagbaga akon kada kayo. Makuna pabor kada kami matlaang iti dayjay nga inaramid da. Uncle? Nang runa kini insan mau. Pinagbalin na akarit dayjay anapasamak. Tapno isot pangalaan na ang umato ken mangragpat iti arapaap na. Ket naragpat na nga agpaiso ng Uncle. Bale, ti tao matla tinangiruruman ken kuana. Mangrugin nga agpababa. Pudno dayta. Ket dayta naikari amin ang mapasamak. Anya nga tatiba nagtidaron ni insan ken Doña Candida, Uncle? Saan ko lang amaw? Baknang ken impluensyado ni Doña Candida. Wen, ngam saan na nakas idi? Tano saan pala nagnaka mo no agbalbaliw? Ang mga no dayjay matlaang ti pakatayan na. Hello, friend. Bise. Kunyan. Awan ka di pa iti update kanito niya Candida. At dapay ije hospital, friend. Nasaya at samatan. Naimbag kiti. Saan akim maron ti panakaatake na. Nasayat nga rin kasta. Maguguran launa yan ni Jonas. Pasensyan, Tonyang awan mabalin ko. Tuntun-tunak laang ti hustisya. Saan ka mababalaw iti dayta, friend? Karpangam dayta? Sana magkinding agpanakan.
Nalabos nga minti kinagakas ti ugali ni madam. Awan ipilpilit na sa bali a tao. Day tangan ka. Naturay, tabak nang ngamin. Agpatingga day tato niya. Sige to niya nga. Agyaman na. Wen, friend. Paliwan tan tumanan di agtinawag. Wen, kat agyaman na ta malagip na klata. Wan mo't Sige. Bye. Bye. Wen, nakakasinidon niya kandida. Itala ang akasta. Nauyong ni madam. Puno. Kaslaawan ipilpirit na apada na ataong. Iti panagrik na isok ti kabiliga. Kabaknangan. Katurayan. Ngumpan niya nga ita. Kasjayan tinagbanagan na. Naimbag. Pa-mild stroke laang. Kan agdanam naman na pa'y makarecover. Ngung bilang taaging bagpay. Agbalbaling ngatan. Kan anya nga tatibanagan ti kaso na ita. Sumarag ka din iti opisina kas Vice Mayor, iha? Wan pa. Isaganak dagiti natalantan nga ordinance second resolutions para iti regular session. Sige. No, adda pa record mo. Ibagam lang kaniyak. Winuyawag mo kaninong mo Gonzalo. Yes, Papa. Saan na ka pa kananagan? Adamon ni Attorney De La Cruz sa pagdamagan? One mo't kandiya. Uray sana nagbayaga si Mayor. Kas abogada, kan nakalpa iti business administration, amunan da kita. Wan, Papa. Katamuyo. Inal daw nga ado dagiti mapapaniti opisina na. Tsak man na mo nagpatpatulong dagijay, wanan niya. Padyag ngagpatulong. Awan gayam iha. Amom ka din ti may papan iti maysa kadagiti kadaklan na proyekto dito San Mariano. Anya dayjay, Papa? May salang dayjay kadagiti dakkel a proyekto. Dito San Mariano ang mapatakder ti kadaklan ng sports complex itintero a probinsya. Oh, agpaiso, Papa? Hello, Vice Mayor. Kumusta? Oh, wow! Nakaumay kan dito munisipyo, Mailiwak na minan iti kabarbaro anapinta sa Vice Mayor ti San Mariano. Oh, anyan. Una yan nagpintasan may pagpagang. Mamaati akto lang ata na yan. Pudno man matibagbaga ka. Oh, kumusta? Namiss ka, Vice Mayor. Really? Nabayang labas sita saan ka na kumay dito, ikimapsutin ti panagkita. Saan nakin mapsot? Bimig sakit di Tauray itay adayo akpelaan kat nakita kung ti kinapintas mo. Wow! Okay man langan. Ala, saan ka ngagtanak? Ag-lunch tayo ton madamdamakit siya ti taya. Wow! Sana all! Sana all talaga. Naggasat akon. May saak lang ano mo a driver. Ilibre tinapinta sa Vice Mayor? Oh, di si kanto matinton maminsan. Oo na. Di oray ka na yun. Oh, really? One mat. Di oray man na may busti sweldo basta si ka? Oh, come on. Anyan, masasabalin sa data na. Ipagbagak lang tipod no. Kat saan ka kumaagumurgura, Vice Mayor Monique, ha? Anya ko matigumuraak. Amok mata managrabak ka. Hello, Mayor. Oh, kumusta ti biyag ti Mayor? Oh, I see. Kunamot ang friend. Sanay mo nga si ka talagang ti Mayor. Anya? Mauray mo pa'y ayan ni Ninong Gonzalo. Saanan? Sumaronon ti resignation letter day chay. Oh, kasta? Uy, bagakan ka, friend. Naplano ti amin. Anya? Wen, tangay namnamaan ta papa. Asika ti mga bak a Vice Mayor. Nagtulagdan kan Ninong Gonzalo. Kat sigurado mat, ani Ninong ti Mayor. Taawan na kalaban na. Automatic kasi ka ti ag Mayor. Saan ka di anasaysayaan no? Nagkandidato ak a mayor?
Siyak tinangabang, tapno amok no talaga akayat dak dagiti umili. Kayat da ka. Ipakita ti landslide pa nangabak mo kas vice mayor. Uwan, kiti. San ka nagdua-dua pa, no kayat da ka uno saan agbalin a mayor. Kapot tayong pakita dan, babaan tinagado, anang itarayam, kinidto niya kandida. Arag manan, Jonas. Ay na, makaalakan to lang ata iti sakit mo. Bayam na Antonyang. Kahit ko lang ngayaw awan ti pan nakaaburido. Ken nalaos abain ko. Gapo iti mapaspasama kita. Di ka di pan nakaatake ni madam? May sa data. Ngam tinakaro abain ko. Ket iti inararamid na. Ano niya? Oray kayat ko ti umasidag ken Eloisa. Saan ko amay sarang tirupak? Dahil talaang saan mo't asikat nakabasol? Ni madam mo? Pudno, ngam inak tinagpanggap ken kuana iti dakas. Ni mami ti mastermind. Dahil talaang Uray dagiti gagayem ko. Mabain akong agparang katakwata. Jonas. Pudno anak kaisem da no makita dak. Ngam isem nga dalaok na apa ng umsi. Saan mat nga taa? Kasta ti panagriknak to niya. Ken kaslay bagbagada. Bak nang kami ngagpaiso. Ngam at dalaok na kinadakas. Ano niya? Kuna ni Mayor Solomon, at dagiti illegal nga aramid ni mami. Ngam, saan nan nga binsa-binsa. Makaamuak ka no amang doktal kadagito eh. Day tatim baga kanyak nito niyang, tatang. Nasaya at lang ano saan akimaraw. Wen nga ro, tatang. Pudnon sa matay kunada. Narigat amatay ti dakas aru out. Anya? Wen, tatang. Tay ka no bad grass, narigat amatay. Hanggang anya nga ron itati maaramidan tayaw. Gusto kayong tatang. Kahit kumusta ti panagtakam mo akas o ay si Mayor. May kawak labas si tatang. Nang runa iti panangawag na kanya kiti Mayora. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan. Anadanon kunda ito'y tatang. Ay, uwin nga raud. Talaga akasta anak. Ada dagiti saan tayo anam namaan ngem mapasamak wenno maragpat tayo. Puno ti kunayo, tatang. Ngem ti makonaklaeng anak ko. Agtalay na ed ka kuma anapakumba pa. Saan kayo madanagan? Talaga mo takas tatir aramid, tatang? Wen anak ko. Sige, tatang. Yan anak man. Nagsasarunong ngamin dagiti bisita manipod iti provincial capital. Kan nasa nga ilik pa ni congressman. Ay, kasta kaday. Wen, tatang. Ada ngamin proposed project dito San Mariano. Maibilang to amay sa kadagiti kadakilan nga sports complex iti probinsya. Anya? Ay saus, nagsaya atan anak ko. Talaga abilib akon ken ka. Wen, attorney. Agyaman nak. Adagay man schedule ti first hearing. Okay. Wen, attorney. Bye. Maka-attender nga tanid to niya kandida. Idinto amasaksakit man. Sabagay, mabalinda matakid dawen ama itantan ti hearing. Hangam, nasaysaya at matlaang numarugyan ko man. Tay po na dangarudan. Justice delayed, justice denied. Hello, Mayora. Vice Mayor. Oh my God. Aday bagakin ka. Ano day ka? Take your seat, Vice Mayor. Okay, it's my pleasure. Thank you.
Anya ka dito ba nga? Imawag ti abogado. Ada ka nun schedule ti first hearing iti kaso ni Doña Candida. Oh. Kasano da ita? Agpapaimbag sapay matlaan. Parikot dan no anya ti aramideng da. San ko na parikot? Ay, wan matkit di Kat ni Jonas. Sigurado ang mariribukanan kadagito ya mapaspasamak. Anya ti kunayo, hepe? Adda na kidnap nga estudyante a babae? Kati Maysa, nasarakan da na tayo yan? Dagiti pasurot ti demonyo. Anya? Nakalibas ti Maysa. Kat isu ti nang ibutaktak iti kinasi asino dagiti suspect. Please, pangaasiyo, hepe. Ipaayan iti proteksyon ti balasitang. Wen, ang mga nuluyan da. Wen, hepe, please. Sige. Masapul ang matiliw dagiti suspect. Kat uray asino da pay. Masapul ang maipaayan iti hustisya dagiti biktima. Okay. Oh, sige, hepe. Okay, agyaman na. Bye. Mang subsubok sakit di dagiti awanan pain. Gapu ka di tababae aklaeng ang mayor. Day tatid takkel abitut ta. Itinsapay mo't kit di piskalya. San kung ngamin nga mo ti proseso da kita, Jonas? Oray siyak dawal. Kasano ti atindar ni mami? Itinasao nga hearing. Day tati parikot. Angam sa bagay. Intalag kon amin kini attorney. No mailaban dati kaso ni mami. Kat maabsuelto. Nasayaan. No saan mat, awan mabalin dawal. Anusan ni mami ti mabalon. Tangay inaramid namat. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.